Biacara ngoma tika time kumbeti Yugi kitika waje niti Omwonyo Aduku Taun Kauncil ma kumbeti tika oweko no tika balo biacara kawanen bene kondak video ini ka wadugi Ochatwil ameti Aduku Taun Kauncil I district mekwania oweko kare menina paru ya ngwen boto tela me Aduku Taun Kauncil me choko Yugi I Aduku Mayas Garden kai tuni porra meya me Aduku Taun Kauncil ameya yuaduong ameya lira warapach kavera opeki chemotop kene Yugi ename joli Yugi man opero chabira rio I Aduku Mayas Garden ame pe ochoho ototeri kwera wad kachoko Yuga duong pi Aduku Taun Kauncil Ochatwil ame oloko kere wanluo television otero ningwe Yugi tieri emo wil Yugi pero kana tak chapi haria me pocho anda ti chapi haria me pa bi ju spin yi o ti ka ngwe opong iluong ikero jo tia balo biacara me da jo lo di ma hagi nanga bi rayo ko balances gi ho me to binda chien ne e to gina anda cha cha da peti e ka kan ngwe tu due monti udu tu bolo kan tira no onyo du ti kan chietu boy pil ti kan jami du chu live du chu no ti kom kan na wan tu berian pati e por tera me Taun Kauncil ni gino yen yore me moyo ka onyu Yugi so ya pe yomi kopi kom Yugi ni tami wa kwatek dinoro warong ti kana berpe kame ato ko mi wa report me wa yer me akene kame atiko mi wa ngo mi Yugi lekere kanu ke ber ka choko Yugi hotel me Taun Kauncil ka pu bi kwa Yugi ni ako beni ngatro ka be me ra chene do war ka pe ko ra chile do god bor ka na tongo kere pang kwache ti bo Taun Kauncil wala wo town clan ni kwan yuni ko ka kar ko mi tu Yugi kan ken ma jel runya wa customer Yugi ti kana me Taun Kauncil petia tam eto kun kai kun kar me ra cholo wana kwanyo chen ba no chapara cholo tin na pe de me lances mo dia ma no de chapat me la ha chele ni se et chan do kito do customer petia binu kere pen ka kan do tia chol janu ta wi ka jame tu na piera chapata chapata me piera bero piera bor ko ja tin Taun Kauncil men kito do me kwanyo Yugi no kai kanu Eremos Odon Town Clerk me Aduku Taun Kauncil Odohi kom kohman. It's a concern attacking out of it. Yugi uri kuniale 1 week apo kwanyu. Settles wa mekwani Yugi kumoti no kwanyu chiari ya kele Chia Beach. Munu from the collection point. Ento Chia Beach ugwa Yugi peo turning up. Ento ukalumo gindu refugee gangs. Peho ginuti any delay mobility payment. Kana me Yugi tieno pe chunyo po ni Yugi mirupedie. I have directed the health inspector to ensure any collection point to ya kwa ikano. Amut biacara pe wanluo television avoid to neno lok me biacara ma no tika kati ano ni but ma neno video me Aduku Taun Kauncil eno poewia igulu about 10 years ago keta back street one team Cilo kere jima chalo Yugi nyo waste collection garbage collection ene jima chalo kana ibi chayo ni gem matidi but Yugi jima chalo pi kapere machalo match matek o bale merne tap I community mo eken birbidon pe bete champe chame pien birwa it's the lifeline of kwonyo yorokom mapat ke kelo ne nyayo Cilo ikom Cilo ayeto innen kon kata kirare ko Yugi e di main street yo madiet kere ka dong ni lutela no dong pe e penye ke ken pe go nero at the end of the day ana chalo eni ber chalo bwane ke teach iti ke teach mo mi team enter because penge ke ro mi team kwere ke wa go jim wen to whom it may concern ema
Yugi eni piki gor penira chile kan chu o kirmatika o kwerni. Yugi ne ki gor over time. So it is not clear enough as to why it would be like that. And tatamani mirwa penye gong. Lutela tikwe. Lutela tikwe like garbage collection me Town Council and I know don't no ngagima are in charge. Mero municipal mayor LC5 ngagima are in charge. Me na ne jima chalo ya durum mati Town Council and ne kiyobo. Enimaro mayor municipal council ke local authorities mogoma part manogi tie kenyo including lutela manoki yero I Town Council manoti ka do na chalo gwak won koma dek manoti ere ane ente penye ki keni wachini pingo loka Yugi mano yelo lo tim biacara kumetika kok wan chulo mchoro wa chulo gena koman ma chulo gena koman. The best thing you give us, you pay us with the rubbish. You go do or earn to one, me and I'm pouring more watch pingo pick the chocolate. At the end of the day, district authorities, I think most of the leaders are just jokers, if I can say. Again, it is not appropriate, but kautiti you teach matek pingo temu jimogmano ti obvious. Contractor makamini contract me choko Yugi pe. PM wone potika choko. Lutela pte choko Yugi ni. Yugi kamiyo idjomoni manogu mi wachi wana ramo choko Yugo mini watenda. Kan kaka ini wangegi waluogi kasasiro boys. KCC yegi tikitima megi. Ngeno ge luogi kasasiro. Timeno tuwan mataka mogu mano kichwani kasasiro. Ni wano Yugi ki wamini wa Yugi otero. So these are people waki contracting in Emma. And most of the time, in no chalo district to be complaining. Wape kichene. Upe kichene me wilo yat. Upe kichene me goody. Upe kichene me juero sita chalo gulmana chino dirni. Upe kichene me choko Yugi. Do tika timungo. Muchoro tika terone kwe. Kadunga mena tika linge wichene weng. What are you people doing? When you to call you pe? Iti yagduro ma loka chido ne loka Yugi enti daka loka